soldurup alıp. Soldursam gayet ama nereden solduruyor? Yok, nereden Var mı? öyle var yani. Hadi çıkar. Ulan aslan hadi gidelim. Canbaşta var mı? Kıtayga altın zavodga alıp ketip atkan KAMAZ Salyarka canbaştap kaldıdır. Eller Salyarka alıp atacak. Жерге аккандан buraya. Onu götürüp koy. Көрсөтүп койдум ага. Tanıştırdı abi köyü. Ошону? О, фонарыңызды мынаяка жандырып коюңдар да сизе тартып коеюн. Açmayın ama katırdık, bolboy tarttı. Аке, мына крышкасын катырсак дагы болбой чыгып атат. Резинкаларынан, айланасынан чыгып атат. Айлансыз жерге акпай алуу табыз деп кой. Жерге алып кетсе алуу табыз десе. Жерге болот. Жерге akıp bakacak. Şunday kılada değil mi? Ар бир минутасына 15-20 деселер калып атат. Оозун бекитсек дагы болбой. Агып атат. Калдык. Алайда талдыкта. Çakıl önesi yete çalıyor koyduk ki. Мынау Salyarka. Ушуну да яктı. Сам болуп калдым дери. Онадан бери агып атат да. Biraz şuyla gelecek. Bolboyda da. Мынакей латокко түшүп, латокто да. Ama sen ol getir. Мынакей. Эч бир айдоочуга жана эч бир адамга мындай кырсык болбосун. Мынакей бул жакка чейин аккан. Канча литр, канча тонна Salyarka акканы азыр белгисиз. О, ушу жака чейин акты. О, арык менен агып атат да, латок менен биякта дагы. Ана чыгып, кардын астында дагы агып атат. Көрүнбөйт да. Mınakey Salyarka. Mınakey. Salyarka. Bak şunçalık jogorundan. Mına da Salyarka baba. Nasıl elde başladı da? Şuradan başladı. Anan o ne kadar tarttırıp o bu kızı da bolboyda suyladı. Ne oldu ne tuş koyan? Salып koyarınçı. Etten daha izlep жүрбөм. Biz 9, 10, 11, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 30 metre.
Jigilgandan beri 30 metre şu yere jilip geliptir Turbay. Doğru. Üstçe gidiyor üstçe. Çay joq eledi. Şimdi çay oldu. Yok şimdi çay. Çay gel.